dubbise Efesoon boqonnaa jaarsa jiru lakkoofsa 10 makudha 8 dubbise iddoo kanatti Phaawulos wa'ee duula afuuraat kan inni dubbatu spiritual war isa jedhamu yookaan immoo manfasaawii wuggiyaa lola afuuraa jechuun maal jechuu akka ta'e dubbata. Lolli afuuraaf lolli foonii tokko miti. Lola foonii jechuun namni tokko walitti dhufee fuulaa fuulatti kan wal lolu jechuudha. Fooniif foon gidduutti kan geggeeffamu tuun taane afuuraaf afuura gidduutti kan adeemsifamudha. Attuma biyya lafaa kana irratti namni wal lolu fooniin walitti ba'ee akkuma namni wal lolu jechuun isinii gala. Fakkeenyaaf biyyi tokko yoo wal lolte gidduu isaanii jibbiinsatu jira. Diina biyyi tokko yeroo wal lolan inni tokko isa tokko injifachuudhaaf akkaataa siyaasa isaa akkaataa security isaa akkaataa kamitti biyya sana kuffisuu akka danda'u tooftaa baafata. Tooftaa baafatee dhaqee meeshaa kan tooftaa duwwaa miti. Lola foonii kana keessatti meeshaan illee barbaachisa. Addunyaan kuni kan isheen meeshaa gurguddaa oomishtu kan akka nuclear bombii, misaayilii kan kana fakkaatan meeshaa dhala namaa balleessan kana kan isaan oomishan lola fooniidhaaf caalanii argamuudhaaf inni tokko isa tokko irratti haaloo ba'uudhaaf. Kanaaf meeshaa gurguddaan addunyaa kana balleessu barbadeessu hedduun hin hojjetama. Inni kun lola foonii jedhama. Akkasumas immoo namoonni walitti dhufanii yoo wal lolan yoo wal rukutan lola foonii jedhama. Kanaaf Phaawulos nuuni isa kana keessaa harkan qabnu jedha. Harkan qabnu qooda isaas hin qabnu. Kanaaf maal goona ree jedhaani kanaaf jedhaan wa'ee lola afuuraa dubbata. Nuyi nama lollautuu hin taane isa addunyaa afuuraa bitee jiru kana akkuma gaaf fooniin lolli jiru afuuraan lolatu jira. Fooniin lolli akkuma jiru afuuraan lolatu jira. Addunyaan kuni addunyaa afuuraa jira. Addunyaa afuuraa kana keessatti lola gurguddaatu jira. Agartanitti yoo ta'e Daani'eelii gaafa guyyaa 21 kadhate sana kadhannaan koo naaf deebi'uu didee anis kadhannaa koo eegaan ture. Akka kadhannaan kun anatti gad hin dhufnee fi qilleensa keessatti kadhannaa koo qabee kan turetu ture jedha. Kanaaf Waaqayyo ergamaa naa ergee isa qabee jiru sana hin rukutee guyyaa 21 booddee kadhannaan koos gad dhiifame anis deebii nan argadhe hiika isaas nan argadhe. Namni tokko galgala kana hiika waa tokko fudhatee ba'ameen jedhaa kaa. Ila mee sagalee keessumaa kaasaa harka keessa raasaa hiikan fuudhee ba'a jedhaa. Haleluuyaa. Kanaaf egaa lola afuuraa inni jedhamu kuni በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ዮካን ሞ አዱኛ አፉራ keessatti kan geggeeffamudha. Addunyaa afuraa keessatti geggeeffama. Addunyaa foonii keessatti geggeeffama miti. Addunyaa afuraa keessatti kan inni geggeeffamu. Inni foonii ijaan kan argamu. Inni afuraa addunyaa afuraa kana keessa kan jiru garuu ijaan hin argamu. Warra iji addunyaa afuraa bare duwwaatu arga. Warra fooniin arga. Warra fooniitu argatu hin taane basiga yemmi baysowi isinitti nima. Wanti nuyi aseenyaa Ameerikaa keessatti arginu Trump arguu hin danda'u addunyaa afuraa keessatti. Dhageessanii wanti nuyi amma addunyaa Ameerikaa keessa maal akka jiru arginu sallaayi yookaan immoo deeminnatiin Ameerikaa arguu hin danda'ani. Nuyi namoota afuuraatiif wayii afuuraa beennaa. Nuyi yeroo hundumaa እኛ ሁልጊዜ የምናስበው ስለ ስጋ ሳይሆን ስለ መንፈስ ነው። ከናት ቃል ያርገም ነመጭረኬ ጅሮር ካን ቀብየሮ እንዳ አትከነ ያዱ ጀዳ ወይ ፎኒው ቶንታኔ ወይ አፉራት አለሙ ዋቶኩ በሬራ ወንት ከን ክርስቲያናት ይወንድሉ ከአፉራት ሃሌሉያ አክብቲ ስለትፈካ ተበስቶ እና አዱኛ አፉራ ኩኔ ከነፉራ ማሶተ ከነፉራ ዋቀዮሰ አዱኛ አፉራት ኢኮኖሚ መከኛ ለገጥ ይሱፍ አዱኛ አፉራት ከሰገሉ ቀምና እስኔ ገለ ነምኒ በረባየ ለፈው ገንዳ ነምኒ በረባየ ያሉ ገንዳ አዱኛ አፉራት ከሰንገልቱ ዮሴ አቲፎኒ ልዩ የሰታት እድራታ አማ የሮባየ
ባየኑን ክርስቲያኖን ሙካዝር መጥቶፍ ቡፍነ ወይ ስለመንፈሳዊ ያለመናቀም ወይ አዱኛ ፉራምበ ፈዩላ አዱኛ ፉራ ከሰገሉን ረዝራት ደርቡላ አዱኛ ፉራ ከሰገሉን ረዝራት ተጃጅሉላ አዱኛ ፉራ ከሰገሉን ረዝራት መቃየስ አርከከሰን ካሳማሉ ደፋ ኢላ ለማቶኮ በልበል አዱኛ ፉራ ባለኔ በእጀከስ ነው ከከሰን ካ የሮ ያደን ሞጀፎን ኢኮኖሚክ መቃየሱ ሲኒቸፉራ ከሰን ባኔራ በለኔ ረጀናታ የውላችሁ የሚገለጸው አለ ነዳጋንጅርተ ነምን ሙለቱ ጅራ ለያነቱ ሙለተ ጀናታ እኙት ሙለቹ በርባዳ መቃ ኢየሱስን ሙለታት በረኝ ኩንሲ በረከቲ ለትሜራ ዋቀሽ አማ ሰዓት ከነኪ ጀልቀቤ ነሞኒ ድሬኛ ፉራሳኒ ባይዘው አት ድሬኛ ፉራኬው ቱንገደረ ምን ካንፎኒ ገደረ ሙን እንደንዴስ አረገሰ መጀመሪያ የመንፈሳዊ ህይወት ድሬኛ ፉራኬ ጅጅረሙ ትረትራት ድሬኛ ፉራኬ ጀልቀማት አፉራ ሶሬ ሰተው ስረትራት አፉራ ሶሬ ሰርግታቴ ወለድኛ ከነራሰለት ይበነማ ሜያን ረትበለ መረጀዳ ህዩማ ከኛ ስንትሙ ስፔሻል ህዩማ ክርስቲያኖች ኢትዮጵያ ስንትሙ ወይ አፉራው ቱሳከለ ወይ ሻከለፎኒ ከሰገሉ ስለመንፈሳዊ ነገር ሳስቡ ወይ አፉራውቱ ያለ ወይ በጽግና ያ ወይ ቀበኛ ያ ይተልቀብ ወይ አጅራና ፉራ ያደ ከናፍዩ እንድከኝ የሰቶታል ነጋመምቲ ከናፉ እንድከኝ አርከ ቀለይታን መቃ ኢየሱስና ፉርቁን ኑራሃ ተርሰው የውለ አመገልገለ ከነሰረቱን ድበት መቃ ኢየሱስ ወለት ድበት ሁንድ ነው ይታ አንተ የምትናገር ቃል ሁሉ ይፈጸማል ያፍቶከ ድበት አሜራ ለፈከነቲ ዴቪድ ኤዲፖንም ልጀጣው ናይጄሪያዊስ ዋቀዮን ከነት ወቃቶኮ ጀለቅ ጀጃ ጀሰደ ከነት ወቃቶኮ ጀሰደት ዋቀዮ አለት ሙቀብዳ እጂኮ በነሙ ቀበደ ከነት ኤርክሰነ ፍጤ ቦደ ጀሰደት ጋፋ አም ወደ ጀሰደት ዋቀዮ ጀሳምበን ሆማ ተቆዩት እንድበት ኡቷን አብስተ ኢብኔ ደብ እንዳው ኢብኔ መክርስትና ከነ መቃሳ ደበለን በርግጥ እግዚአብሔር የለም ጀነደምና ኡጉና ዋቀዮ ጀነደም ነው ኡቷን አብስተ ኩና ማለት ኢትዮጵያ ሰነፊላ ደፈዋንፍ ንፋነ ኢትዮጵያ ወሊሳ ደፈለም ደፈንፋ ድሬኛ ፉራ ደፈንፋ ድሬኛ ፎሪ ደፈንፋ ወቃብ ጀሰደት ከተ ዋቀዮ መረተ ከስት እንጂ አራ ካሴደ ዋቀ ጀቻ አፋን ከኔ ብሳይድ አይ ወንድራት እንጀንም ዴቪድን ዋቀዮ አትራና ፈድሪስ እንጀን ጃማ በንተንጀን ወንድራ ጎተንጀን ኤችአይቪ ፈይፍተንጀን ጀቻ አፋን ከ ከበጀረ ደዋቀሽ የምስራች ነምንቶኮ ጀቻሳ ከበጀመያስ የሳባ ነመጨከ ሰንድሮ ታንቀባ ጀቻከ ዋቀዮ ከበጀጀዳ ዋቀዮ ጀቻከ ከበጃጀዳ ከነኙ ከበጀም መቃ ኢየሱስን ከበጀመር ነሞኒ ባየም ማልብን ፈየም ቤታ ወኤነ ዱኛ አፉራ ከንጀደም ገለፍ ወመተኮን ገለፍ የሮሴ ጠነ ፈተኒ መቃ ኢየሱስን ጀዳ ቀበኛ ኮገዲስ ጀዳ ጋይለ ኮገዲስ ጀዳ በረኮ ገዲስ ጀዳ ሰኒ ኮገዲስ ጀዳ ማነ ኮገዲስ ጀዳ ቀበኛ ቀብጀቱ ገዲስ ጀዳኒ ነሞኒ ባየን መቃ ኢየሱስን ጀዳ መሚያች ገለገላ በስ ገለገላ ሰኑ ያስወልዳ አጀን መለ ጉያ ተኩ ሰይጣን አቺ ቡቱን ደንደው አቺ ቡቴ ሰልፎ ፍራ ኡኩበዮ ፈይ ይኑሩሳ ጀባድ ኡኩበ ኮነ ከሰት ጭሚ በቃ ካንሰር ይተውን ከነፉ ኤችአይቪ ተውን ከነፉ አንተ ኤፊ ጀባድ ጎፍታ ኮ ከሌተውን ከነፉ እላሞላ ገራቸ ተውን ከ ኦፍማ ኡኩበ ፊት ፈጠራ ዋተኮ ሲተሙ ኩላሊ ካሌሚኒ ዋንት ተኮ ይንጁ ለደገፈት ዋቀዮ ካሌሲ ከነ ማለ ኡኩበ ሲላል
Ameen isin jedhanii akkan jedhe waaqayyo onnee sii kenne malee dhukkubatti si illaan onnee kee gaafa uume waaqayyo dhiiga raabsa'ee uume malee dhukkuba baadhu hin jedhu kan koomiti jedha namoonni baay'ee nama dhukkuba garaachaan tasa qaayyo dhukkuba garaachaa simatoo ofitti fidi dhageesse simatoo ofitti fidi ankee miti ያንተ አይደለም በሽታ ያንተ አይደለም ጭንቀፋ ያንተ አይደለም መጣ ኢየሱስን ስለተን ጉበና ገልገለ ከነ ዋንተ ተካታ የምበለ ስለትታ ነኢያና ረፍታ ይረጀዳ ኢኖሩስና ልኩብ ጋፈዱ ስልኩ ወርባድ አንኪ ዲም ማለት ይዳን ደፊ ከን ኮሚተቴዳ ህዩማ ፍራይ ፈና መለ ደገርቶኒ ህዩማ ወሪ ህዩማ ደገርተን እስቲ ህዩማ ከን ደገርቶኒ ስኒ እንጀዴ ለምን ደገሩ ጅራ ለዘላለም ነው ያልፈልግም እስም በርባዱ ደንዴሱ ወሪ በርባደን ወጅን ጅራዳ ወሪን በርባነ ጫብሳኪ ያባ ሚያ ጫብሴምባ ጀዳ ከናፊ ጳውሎስ ማንጀለ ስለተፈካታ እንደለ መድብሰ ከናቲ ከናች ጎፍታ ቱነሳይስ አንጎ ቀበሰት ጀባዳ ሀጡማ ሰይጣናቲን ሞርሞ ከደንዴሰኒ ሚያሎላ ሰከኑ ዋቀዮ ጉቱማ ተደዳ ሰይጣና ሞርሞ ከደንዴሰኒ ፎኒን ካኔ ሰይጣና ሞርሞ እንደንዴ ጆሌ ወራ እርገሞታን ከሰን ሰነርግተምን ጆሌ አስኳስ ወረ ጀደመን ወረ ወኤን አዱኛ አፉራን ገለ ነምን ጀዳፍ ከንጀዱ አከለን የሚሰዩ መቃ ኢየሱስን በእንጀለም ሆተደን ሰይጣና ፍደሰኒ ተውት መቃሳይ ጳውሎስ ባሱ ሰና መቃሳ ነው ምንም መቃሳ ጳውሎስ ባሱ ሰናን ኮቱ በይ እና እስኒ ኢየሱስን ስቤክ ጳውሎስን ስቤክ ኤሳሩፍተን ስኒ ሄደ ሰይጣኑ ቤክ ነመጀላ በቀቱ ስኒ ገለ ሰይጣን ነው በቀቱ ቤክ ሃሌሉያ ባይዘዌ ሰይጣን ተጃጅላ ድዋ አባሰ ከንጀዱ እንጂ ስኒ ገለ በክርስቶስ ያመነ ሁሉ መቃፎት ሶሪ አማንተን ጀደ ምን ይለ አማናን ባሰ ሰይጣን አማናን ሰይጣንህን ባሱ ከንጀዱ ጻፈመ እንደ ከና በሮ ሰይጣን ቀቡ ቡሌሰ ከሰን ቀቡ ፉተኒም ፊግና ይሰጥዩ አጭ በተርከራካት ይራይፈዳ እንባ ሰይጣን በጉልበት አይደለም ሰይጣን ከነንበው ሁምናምት ፎርሙላ ከወካታት ሰይጣን ይበው ነሞን ባየን ተቸው ኒላምባሱ መታምባሱ አርካባ ደንዴስ ወንበር ባዴምባስ ኒላንስ ኢቲ መታሪስ ኢቲ ይፈጥ ወንበር ባድ ባሳይደ መለካታትና ባሳ እንጀነ ጎፍታል አርከከሰኑ ልቀባ መቃ ኢየሱስን ምን ሰይጣን ባሱ ሰለት ለፈዳይራ ኢያ አነረት ለፈዳይራ ጀዳ አከሉጋ እትሞርሞ ከደንዴስኒ ሚያሎላ ሰከዋ አዮ ያታ ላ እትሞርሞ ከደንዴስኒ ቦምቢ ዳዳ አይደል መትረዚ ዳዳ አይደል ሰይጣን ለማቃ ኢየሱስ ዋቡ ዱዋ በቀት ኪላሺ ከን በቀቱ ሽጉጢ ከን በቀቱ ያፍቶ ተኮሮ መጣና ማጣው ነው ባል ተከርቦ ለፈከረ አክሰስ ከፈርማን አይደኒ አዱለፋ ጋፈና ሲያርከ ኮረካው ቢደነው ማወጅን ገለገል ሲለይደነው ወጅን ታአትሬ ገሩ አርከከ ወልቀበ ሜሻ ጫሉ ስራ እትሎሎ ከደንዴሰን ተለምኒ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ እላ ቦምቢያ ፉራ ፍለዱም ዴ መንደረገልት ቢየገልት ፍለዱ አዴሜ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታዳ ሃሌሉያ ኑይ ነሞተ ፎኑ ፈተኒ ወጅወልና ሶልንቀም ወልቀም ነምት ገሩሁም ኖት አቦ ቀበን ጎፍቱማ ቀበን ወረበንቲ ዋቃ ኬስ ቢየለፋ ኢሰ ዱከነ ኬስ ድረን ከና ጅሩ ከነ ሴረተን መጮታ አፉራ ሐምና አገፈዳ ወረበንቲ ዋቃ ኬስ ድራተን ወጅን ወልአንሶ ወልቀምና ነምነ ማ ወጅወልና ሶል ቀብዱ ጎወምቴ ነምኒ ዮስልል ስለለ ጥቂትን እንቀበትን ነምኒ ስበት ዮስ ከጥቂትን እንቀበትን
jilbeenfadhu boombii keetti gadhiisi dimixmaaxii isaatu badaa me'iyyaa badeera nina duraa jedha tayyara nina duraa jedhaani ala nuyi nama foon uffatee wajji wal'aan soola qabna miti isinitti meera wayee kooriyaa yeroo hundumaa dubbachuun jaalladha kooriyaa kaabaa yeroo warra kibbaa asitti misaayiliidha moo niwukileerii olii shempeen dhugaattiin addunyaa sodaachisaa jiru waan barbaadan iyyuu godhan amma yeroo isaanitti asitti galagalchanii ittiin doorsisuu jalqabe amma si bal'eessa yeroo isheen ittiin jettu warri sun immoo paasteroonni geggeessitoonni waldaa kiristaanaa hundumtuu harkatti qabanii godhu raajarii isaaniiti maqaa Yesuus isaaniif na dhageessanii maqaa Yesuus yeroo isaan asitti galagalchanii isaan immoo laa ofirraa maqaa Yesuus kanatti gadhiisu فشلا لقي مساني كيسة بشان تأجيبيا يا مسراج إني سجور ساتره هم نجوا إردان دعاء سني أما وات أيه دبي ساتك جسا بشان بنيرا ميا بشان تيرا جدا كنا أفقالوا إيه نموت فولو فتني وجوا لان فولي كموت أنا نقولوا ولا فولو فتني وجوا لان فولي كمنو إسرائيل رود آفير يبايا دتربنتو كت علانون دورس سنيت guyyaa shanjaa caalaan hundoosisa yoo baay'ate guyyaa muraasa duwwaa si doorsisu warri kun garuu si qabnaanin warri afuuraa kun warri dukkanaa kun si qabnaan si biraan afan of eeggadhu atum beettu fayyaatti nyaatanii nama fixu isaan harka keessan ol kaasaa humna ittiin addunyaa afuuraa keessa galtu maqaa Yesuusiin sii kenneera Hallelujah. Kanaaf warra aboo qabu jedhaman maca afuurota ammeenya bantii waaqaa kana keessa jiraniin wal'aansoo qabna nuyi galgala maaliin wal'aansoo qabna beektu boombiin keenya inni jabaan inni ittiin dachee kana diignu kanaadha maqaa caalu maqaa Yesuusiin humna addaa irratti lafaa na'eera iyya ana irratti lafa na'eera jalaata yaule revival nufu kan danda'u teenya haasawuudhaan utuu hin taane teenya dubbachuudhaan utuu hin taane revival nufu kan danda'u Yesuus wajjin walitti hidhanneeti revival በትምህርት አይመጣም በኢኮኖሚ አይመጣም በሀብት አይመጣም በመንፈሳዊ ዓለም ነው የሚመጣው ስለዚህ አጀጃ አማ አዱኛ አፉራ ኩቴ ለበርታሲ ይኸውላችሁ አማው ሪቫይቫልን እንጀልቀምልሉ ከሰት አሁን እየተጀመረ ነው ብቅ ያለ ነው ሙለቻ ዝራ አማ ዋንስ ልቡ ከሳ አማና ሞነም ዋንት መታ ይላለኒ በቃ አበሎከሲ ሰነታ ገና ዋቀዩነት ሜረናል ገና ነሞኒ ባየነ መመታንሳኒ ጉዱን ፈበለፈ ቡቱ ዋቀዮች ወጀት አሜን ጀቱሲ መእያ አነቱካ ጀናካ ኡጉመኒ ሲኒንጀና አማ ይኸውላችሁ አማ ዋንስ ትማን መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናዝሬት የሰረተ ጀራ ኢየሱስ አምሴምባ ጀናካ በቃ ኡጉመን ስትማጅር ዋቀዮ ጂ ጉዳይ ወጀት ይኸውላችሁ ሰኝ ናይጄሪያ ራፋ ከነ ሰኝ ላዊያ ራፋ ከነ ሰኝ አሜሪካ ኬስ ወጋ ሰንተመ ፉለ ድረቱ ነሰና ሪቫይቫልን ብዬ ከነ ኬሰት እንጀልቀባ እየ ወክስ አሜሪካ ነማ ብራምን ኮንሲ እንጀልቀባ እየ አናን ጀልቀባ ጀዳካ አለ ሰረተን ዱበደ ነማ አመኔ ፍንታ እኔ እናገራለሁ ባንተ ላይ አንተ ከተቀበልክ ይሆንልሃል በጌታ በኢየሱስ ስም ይሆንልሃል ሲፍተኤራ ያናፍተኤራ ጀዳካ ሲፍተኤራ በቃ ሲትሙት ሪቫይቫልን ጋበከው አቤን ብያለን ጅጅረማ አገሰምኒ ናይጄሪያ አፍሪካ ረት ቀበኛን ተኮፋ ካን ጎዴ ወጋሸን ተመፉለ ድራ አገርተኒት ዮቴ ቢዩሱም ቢየሙስ ማድባታ ወር ክርስቲያና ቢየሰነ ከሰትን ከተተኒ ቢየሰነት ጉቱማን ጉቱ ቢኮሮሚ ቢየሰና ለጅጅረን ዋለስ ንትማ ቢየከነ ካን ገደሩ አናፍሲ ጀባቹ ረጅራ ለመጨረከ ሰንድሮር ካን ቀብ ጀባቹ ጀዳኔ ቢየከነ ካን ገደሩ ሲጀዳ ይኸውላችሁ አብዲን ኩተኑ ቢየከነ ሰይጣን አብደ በርስኔላል
dacheen keenya waggoota muraasa booddee ikonoomikaalii hunduma jijjiiramee ija keenyaan argina nuyi. Yoo namni jijjiiruu barbaadu sii ta'eera. Ilaagaa ergii jijjiiruu barbaadda ta'e manni barumsaa gurguddaa sana situ dhaaba. Nan nageenye. Hospitaala sana situ ijaaran jedheen. Ilaa cheerchii guddaa beekamaa sana situ ijaaran jedhena. Kaateediraala sana situ ana yeroo baay'ee waaqayyoon akka jedheen kadhadhu akka gaanfa Afrikaatti cheerchii guddaa kana ijaaru tokko anan jedhaan. Na argitu bara dulli boqotaa malee akka gaanfa Afrikaatti cheerchii beekamaa nan ijaara. Sakana makka akkasi nameen hin jenne beeka ammatu mormi koochis morma kun allaa dhameen hin jettan isin sakana. Sababni isaa Itoophiyaadha. Itoophiyaan jecha cimaan jaallatu baay'ee. Itoophiyaan kan inni ittiin sirbu yoo jiraate xaaliyaanii moonee duwwaadha. Dhageessanii? Kabaji Itoophiyaan kana goone kabaju dargii kuffiseef xaaliyaanii kuffisuu duwwaadha. Yawlachu Ethiopia irratti jijjiirama kan finnu angafa du'aasa ta'e diiyaabiloosiin galagalchina kana booddee. Iyyaa nafta'ee jedhika. Bakka situ jaaran jedheen. Ala faabrikaa guddaa situ jaara. Lakkisaa dargaggeessi ameen jedha. Mee anatu ijaara jedhaa ka. Akkaataa isaan beektu waaqayyo balbala sitti bana. Waggaa sadii fuuldura as geetisheti amma circleetti 50 santiim yookaan birrii tokko waan ittiin kaffaladhe godhe circlee dhaqee ittiin galuun qabu lafan deema. Sidii galee warra kutatee wajji waaqayyo jira. Nama cina kee jiru harkaan qabi waaqayyo si faana jira jedha. La wa'ee keessaniif lolli jalqabameera.